Nagabenta ki khubor baman kasni page but subscribe ya u Antonio. Bom ya sengutu jengmut jong kasankur do no ya ka market complex ha mau kerwan. Uba PNCM ubadai u Deputy Chief Executive Member jong ka Khasi Hills Autonomous District Council ha kasingiwan jurep ya ka KHADC mau kerwat branch hakan riu tarik ujamang ar saw ulayat hu halor ka jingbom yu shu ban pentrei ya ka market complex hapo yau mau kerwat. Kebelawan bu mau nong rem ha usnam ar khan riu kebelamang ru ar keluar tengka mata la palat prasnam klam dayu idak AA ban pentrei ya kani ka market complex. Kadaw kalong bana kaliang kasankur ka badai pet ya kayo mau kerwan kam syam lapan biang ya kikot kisela ki bedon kam namar ka jing bom ya snguthu jingmut bat ka jing penslam palat jong kasankur ya kani ka skim lapan du no balara no syakwai pat ka jaka ka bai biang namar kata pan penyo biang ya ka market complex ha mau kerwan kalong ka bedon kam na banta ki pat ba nong syong yo kumju ya ka sankur bat ya ka district council nakaliang Deputy Chief Executive Member jong ka District Council uba pencengan em ulaong ya manta ngimla bentip langi dan pisa ni em ben penyo biang ya ka market complex hapo yo mau kerwat. Ki mau norim bayadai bat ke market mau kerwat ngarapi sutu ba ki jing long ya bat kendau bat siap hangne ki fair ki don ki tu ki bagi ong ki kendau san kur dia gajingnya tungku hang yang tai gajing bom ya bet ya biang dia kata ka hatu puar ka penlong bahkan simpor no to skim bat bagin haban rano sewi ya sing lapat no nama kadon gajing bom ya bet ya biang bah hapo kasan kur kadita nak kata kadau syong ha ka pisa ladang yo kambun ka pisa le asekan jenderal itnat sibun ladang idon ya ka market complex hari mo kalwan namar kani kan yarap sibun de tang ya ki nong waniyo mereka nak mentakar revenue ke council bat kunjuru nak benta di try kendo ka tu jaga teng long interest tang baka syong jingdon bisa jongga council kat ku jing yo nang tina ministry